YouTuber Bogdan Ilić, javnosti poznatiji kao Baka Prase, vrlo često humanim gestovima iznenađuje mnoge. A pored svih skandala i izjava koje je davao i pravio tokom proteklih godina, istina je da on redovno donira novac u humanitarne svrhe i na taj način pomaže lečenju bolesne dece i ljudi. U narednim minutima u emisiji IDJ Tube News izdvojit ćemo nekoliko situacija u kojima je Baka Prase pokazao humanost na delu. Potez kojim je posebno dirnuo sve fanove, ali i širu javnost, jeste kada je odlučio da izgradi dom dečaku Gedži i njegovoj porodici na teritoriji Novog Sada. S obzirom na to da je dečak žive u teškim uslovima, bez struje i vode, u kući koja je oštećena u požaru, Baka je odlučio da dečaku i njegovoj porodici napravi novi topli dom. Osim toga, porodica je dobila i 500.000 dinara od YouTubera. Bogdan je delio celokupni proces na YouTubeu, jer kako i sam rekao tada, želeo je da sve bude transparentno i da ljudi imaju uvid u ovaj proces. Poznati YouTuber je ponovo pokazao koliko je human kada je devojci koji su svi stradali u požaru donirao 120.000 dinara. On je na svom Instagram profilu objavio broj žiro računa i time apelovao svima da ukažu pomoć. Inače, u pitanju je devojka Anja Stojanović koja je doživela tragediju kada je u jednom danu izgubila stan, oba roditelja i brata. Njegov potez izazvao je oduševljenje javnosti, a mnogi su se tada ugledali na njega i devojci pružili neophodnu pomoć. Našu zemlju prethodne godine zadesio je niz tragedija, a jedna od njih je kada je Uroš Blažić započeo svoj krvavi pir ubistvom pripadnika policije i njegove sestre u blizini Mladenovca, a završio ubistvom 8 i ranjavanjem 14 ljudi. Ovim povodom oglasio se YouTuber Baka Prase koji je ponudio pomoć svim povređenim u ovom masakru. Kako je tada istakao, želeo je da pokrije sve medicinske troškove ranjenima u incidentu, a porodicama stradalih rekao je da mu se jave. Ovim potezom naišao je na oduševljenje javnosti kao i njegovih fanova. Jedan od prvih humanih gestova poznatog YouTubera bio je kada je pre 4 godine odlučio da na račun mladića, za čiju se operaciju tada prikupljala novčana sredstva, uplati donaciju u iznosu od 360.000 dinara. On je tu priliku iskoristio da uz priloženi dokaz o uplati poželi obolelom Dušanu sreću na predstojećoj operaciji. Takođe iste godine on je donirao još 3.000 evra za lečenje bolesne majke jednog tinejdžera iz Beograda. On je, kako su preneli mediji, video apel na društvenim mrežama i saznao da fali još oko 300.000 evra kako bi se operacija izvršila. On je uplatio iznos do kraja, čime je dobio pregrš pohvala za ovaj potez. Baka Prase prethodne godine odlučio da pomogne Nikoli iz Srbobrana koji ima azil za pse i uplatio mu je pozamašnu sumu novca. Naime, Nikoli je stigao porez zbog skupljanja pasa lutalica koji iznosi 1.700.000 dinara, o čemu je on obavestio svoje pratioce na društvenim mrežama. Na sledećoj objavi je rekao da mu je jedan humani čovek donirao 1.000.000 dinara. A nakon nekoliko sati saznalo se da je u pitanju Baka Prase. YouTuber je tada objavio sliku sa Nikolom koga je iznenadio i doneo mu pomoć u vidu hrane, ali i novca. Sve to kasnije je Baka Prase objavio na YouTubeu i pokazao moment kada je predao Nikoli kofer sa novcem. Mladić je od sreće tada zaplakao, a bilo mu je drago i što ima novu rezervu hrane za ljubimce. Poslednje u nizu humano delo Bake Praseta bilo je pre samo 3 nedelje. Naime, on je sa svojim pratiocima na Instagramu delio vesti kako je zbog svog velikog poroka, kockanja, izgubio ogromnu svotu novca. YouTuber je govorio kako je prinuđen da rasproda svu svoju imovinu kako bi vratio dugove. Čak i svoje skupocene automobile stavio u oglase i naveo kako ih prodaje. Iako se digla velika prašina oko njegove objave, Baka je ubrzo otkrio da je u pitanju bio marketinški trik i da je istina potpuno drugačija. On je tada naveo da je desetine hiljada evra zapravo uplatio u humanitarne svrhe, a od toga je dao 1.000.000 dinara za lečenje devojčice Angeline. Pored novčane pomoći koje je dao najugroženijima, on je bio i u svom rodnom gradu gde je poklanjao telefone i davao novac prolaznicima. Tu svakako nije bio kraj njegovoj pomoći, već je pomogao i mladom fudbalskom klubu sa novim dresovima i u planu ima da i dalje pomaže svima. Sve to ispričao u svom novom YouTube videu, koji je za samo jedan dan imao nešto manje od 1.000.000 pregleda, a njegove donacije definitivno će se dugo pamtiti.